le atua lava oe o tangata uma. O le atua oe na e whaia i mātou i lo lava whātusa. Le atua lo mātou tamā, ua mātou o mai, e whātau nukla mātou au au nanga, e ala le mātou po kalama le Manu'atele. Manuia le Faafofoga'aga a pāanga ma i lātou o loo sila mai ma tatangai mai le nei po kalama Manu'atele. I le suafa lava o Iesu o mātou wala au ai. Amen ma amen. Ua whailo nei le atu mua le tautai. Awa waifo utu sengi wharelenga manula le tamaitai sa nofo ilo na muenga wila. Whai mai uia sasar whala ngu au ale pisa. Awa o leo malele manulangi. A uli whao manumao le alofa ma le anga le leo la tātou watua tau tasi. Le taita ina mai o si o tātou wola ma si o tātou soifua. Mai le tai ao le fotu mai o le la. Se i o mai le nei Afiafi. Tulau lama. Pa ia o le atunuu. E le mawhai o na to e sea e seisi. Pe si i se la langa. Pa ia o tofinga wa umana tofi Manu'atele. Wai ai la tau. Pule tumua. Tama matua. Ma au waa to to. La tau te whaile reina. Pa ia o le atunu tulau lama. Ai le li wai pa ia. O le au whanga ruanga to tofi a le tua. O lo no manui o na e ka le sia te tasi. A wale whaatala le ina. O Samoa moona tangata. Tulau la ia o tau le au whanga ruanga so ko a tau. Ma o tau whare tua. Tulau lama. Ai au te watu whatalofa.
ale Manu'atele manana programa le nei Afiafi. Ia te o tau, o lo whaafonga mai, ma paanga i le nei programa. Whaapea atu ai, tā lofa lava. I lau whaafonga. Talfatu si fonga tai au fou mai Samoa mana tamual ni Tulau. O tele fale o lo saina wa tapuni fo lava. Awa wala toilo o lo o yaili fa amalo singol tula fono ili taiminei. O isi o na fale o loa wa moli mawina le tapuni a o fa anga solo atusu esu e ngalmtanga luenga o la fonga matupe maua. Li pote mai tutonu o fale o loa o tapuni lava la tau e tupu na tulanga. Awa wa sila fia ele mtanga luenga al mafo anga. Ile se singa fa anga solo sa maua toi fale o loa. E tasile la isene e lua pe tolu pisi nisi o lo o alua ilalo. O nisi fale o loa, e estel tangata e alua ili la isene, ese tangata e ana le pisi nisi. Iso esu engal tanga luenga o la fonga mtupe maua e o atu se lauli mas fulu,
falolo fa mawina. O whaasale le anga mua le si tu malo le sa tuli mata ia le au mai tau. Po a whea musa ailo na mota whai tu malo. Peitai, watu matila mai nei le ofisa whai tu malo, masau no ailo na whaipule. Le whionga te mai tai minister wha msinonga mata mua vasa tipulu whanai, pāte patia le wha moe, ua tau nuu les froi le vasan tia nei. O le nganga wha aftai te mai tai minister ona, o le wha manuianga molo nei tu malo, peitai sa ia wha malulu fo i le tu malo. Ona o le wha atua iai o na wha atino, o lo latu ofisa tu tutonu, ai se i wha ngā solo atula na miliona tala mua. E au fiai, ma le lua se la wafe na ulua i avatu e whau waile ofisa, lea wa umusa, ma tutongi ai le au whai ngā ruenga, ai o komisi al komiti. Sau nol whai pule ia matamua, o whatia ma whisanga i lunga o penga te whailangi. O whai tionga ma upula lafo il tua i te tala o latu ofisa, ai o lana talo sanga, ia ngā lulue whaatasi lo nai tu malo, ma ia whaafitai ai, wha malo le on sa e malala papale, tangata tai to tasi ai o pa ia li mwhai pule o lo nai tu malo, wha asale le anga numera tasi. O le wha mawhale minister wha atu anga mwhai ngā whaiva la au le mali e tua pula te vau le wate Schmidt, ia lava tau mawhale tātu tunu, ma ainga tai tasi ai o pisinisi. Le isi le nā mawhua anga, o le toe la langa mai u wha atu anga manu papalangi, malana polkalave me o le povi mua lea ua talanoa ai le toe wha atoa o wha atu anga povi, ia avea o se wha taita inga, le tūlanga o iei nei le malo fiti la nasi singa e fiti taloi nei, toi titi lava se lau pasene o wha spovi a fiti, o lo ngau sia lava i fiti, e o i moa. Ma toi pēna o wha maros, na o whionga le Tele, ma tātu a sos. Ia lapa lau tau unsak, tanai Tele a sos. Tele a sos i rete a sos i mo pule, whai tātu geng mo fo i sos. Ia tātu o le vole le tōngara inga, vole si matu. A rua fo mo lava ma Tele o tātu confident and satisfied and then we live it. Well, there's a sustainability, well, there's a continuation, well, there's a fight now. Tupu mai le au whai whātua generation 4, mai wa, e se pui una tōma whau whau. A winga nā rau tara e le whātua anga le. A tōme te le whai so nā o matau mo tātou umarama. A mai rau ta pōmi po se meo ta sipa ma lima. Ta pōmi murimuki ana e staria. Peitai, ia ua alua wape nei tātou. Tene loa po le mātou mtanga luenga, tene loa po le asosi, tene loa po le whaiwhātua manapa ia. Tātou roa i lava whāpea, o leise whisota inga le rei. Kai eina toi reconnect uman mea lea, ia Fetalai'a, tali ato le Malo, tali mea la whaiwhātuanga, ma tali mai o e Spanelli, mai tātou po. Ena le masina ro leo na tūlai, te mea le rei mo tātou, whaaua wani atina. O le tūlanga le nā lea, o lo nau iain minister, ia wha tau lava o lo tau wha spovi ma moa i Samoa nei, a o anga i atu le lumanai. Inisi o tala e lua tau whinga fō le University of Waikato e Afiafi te maita i New Zealand mua mai le Pasifika, o a vean professor Tulafono o la sanga maulunga o tulanga tau i au onga. Ta whao i Malo tolonga ta Professor Leatuivaoalii Warren, sa a vean whaamsino o whaamsinonga maulunga mai Samoa, le o tau whiam Professor Tulafono, o le isi te maita ai o a nisi na rawa, mai le Malo fitu a vea i mawhaia onga Tulafono le University of Waikato. Ta ua le Vice Chancellor Pacific Dr. Keaka Vana Hemi. O tō whinga nei, wailoa ai e atangi ai le tō mai o tangata o le Pasifika, mai o se whaaya ea fo i mo New Zealand o se atunu o le Pasifika. Professor Tuala Warren o le tumaita i mo le Pasifika i tono New Zealand, wa ia umia lea tūlanga, na mata ina lana tautua, i le luas fulona tō sanga i au nang whaalo ia o le anga waa tula fono mal whaamsinonga, sa aveam whaamsino i Samoa mai le lua o tasiono lua o lua tolu, sa alona lua ia te ia tamaita i whaamsino mua le whaamsinonga mawalunga. O le tamaita i Professor Tuala Warren, o le tasi leo whaau, a le University of Waikato na whae eo ti aila na whaelonga Faapitoa lua o lua. O lona mauna onga, ia tu whaatul to mai i tamaitia onga, ia iaiso la tau mana na o e ngānu lue whaalo ia. Le se ufonga o le tai au fol nei tu la Manuia tau manga, o le nei fo iaso. O a tātou telefona ua taunu mai ru tātou nuu sa whiangai ia mariftaringa ia leilua a mesene Tanielu. Mawhai ona avinatu i le langulango mai o a tātou company o le Paradise Supermarket and Store ia whapea fo i le
lango mai o le Crystal's Room and Board. O nai kampania o lo o whapea o na fisosani marisi mai ia o mafuai o na o mai tatu telefoma avatu sa o lava i o mau tamalawa i lau lavanga ngana. Nisi o vaenga o tatu au nanga o ne yaso o tatu whasalunga whaapisi. Nisi Paradise Supermarket and Store. O le whale o lo Samoa e mawai so se o lo Samoa o mawai o mea tau lima ne tu pao tina ia o tau talinga o tau lima o mea whaiulu ia e mawai so se o loa tau e mawai puretasi mo tamaitai o le tu pao lii ia o ia whaitanga o ula fala i le lanu mumu ma le lanu ena ia o le aloa mo lii ia maso se mea aitu apa Samoa ma le Pasifika ia o Pisupo o Wahoo o Eleni so se yo e maua uma i le tautua ma le auananga le Paradise Supermarket. Mau e fwere tuspa ia ma le pese Samoa. Mo lo tu sirifia o rina tau sa ili sau tuspa ia maua i le Paradise Supermarket. Sau whata wat sau tuspa im sau pese teu welunga o rau TV. Pena foi e le ngata o le whala o loa o lona tuatusi o le toru tasi West Lincoln Avenue e te tala mai le aso ngafua se ia pa ia le aso whareile i le o le taina le tulai ono le Afiafi e le te talaina i le aso tonai ma le aso sa o nanga na le whale o loa a o le tu o whale te tele o lo whapeo nei tausia ai i senior citizens o le malo nei i so se lanu ma so se ngana o whale te tele na e ono io e mwhai na evala au mai sa ili ei se me te nofo ai se tautau ngofie e te maua ai le breakfast, lunch, ia malautina io e te saoloto e le totongia ai malielo roto e kuka e oe lau me ai e provide e le Crystal's Room and Board ia le me tau mafa ai kuka lava la tangata na ia me tau sami breakfast, lunch, ia malitina io ia o nisina o nanga ele ngata o nanga fale ia ma le fale lea ua taua o le Poly Holly e whalau loa tu i se teimi o mua lo toi mau ia le location ia ma le me te anga ia tu ia i whai au measurements ia ma ta penai se ofu whai poiponga o ofu o pati o ofu maliu e maua uma i le fale lea a Tiliai'a. O le life insurance, pe ia ntam whai atu, e ta tau o na whailo life insurance. E leo toi tu sa sola maso nei, ta pena lava le tangata o na toi teimi lunga whunga ele. A wara toi wha moe i whanau, toi wha moe a inga poto, a e ta pena le tangata ola ma le mautinoa, e ta pena lava le tangata lana life insurance, mo na toi aso i le lalolangi nei. Fafasa por FFS, First Financial Security. O le ngoa na le life insurance, por le FFS. O lana main product o ta ua o le IUL, por le Index Universal Life. Iai te tonu le living benefits, ia ma le cash value, e wha o ngā a o soifua pea. O le nuinga o le tino i tupe e le ngata o lo lau lava contributions, au mawhai o no tātou whaangaina au tātou soifua pia e le whataritari te i o tātou mariliu ia na whaatoa activate lea le ai e mawhai a ona e whaangaina whoringa mai o se loan ai te leto te tōngia o laulawa tupe. O anga waa ia ma le mātango fio le fwoi tuenga au nanga. E le ngata i lea o i lato e maua i mai to atu ngā o le tino. E iai le suka, e iai le kanesa, e iai le lupus, e iai tosi toi ngā whamai. Ioe, a whapea le pasia lau physical test, po lau blood test, e qualify tangata umalawa i lalo le vanga ua ta ua o le final expense, po final expenses, wala wane, ma fesili, ia mo Fetalaiga ia mta whara tami whatilua, i le iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Te whafonga mai, ratami whatilua i le iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua, ia pe fesili fo i mo le whatua i a seri whatilua, i le lima o tolu, tolu lua valu, wha ono,
whaiva. Te whafonga mai le telefoni, 5 lua valu, whaono, whaiva. O wharetawale, o le wharetawale o ta ua Aaron Dodge. Ia, tau te tala nolo le Dodge, o winga i e tutonu le Chrysler, Dodge, Jeep, Ram trucks, ia ma ta vale uma whapena, whainga turn in, le tua ngā ta vale, la lava ta vale, ia whainga turn in, ia e whatau sau, o le vaenga, o le brand new vehicles, i e fo i mara used cars, e tutonu whapsota iane, le alo le atunuu, o iai tutonu o lea o nanga, o ia o se sales consultant, ia po se sales manager, i tutonu o le Aaron Dodge of Noko, North Corona, i nā le area na, iai tātou. O le telefoni 2 malu wha o ono 551, fesili mo le lii o Brian Vale Lei 5. Fesosoani ane i ati oe i le whatauina o sau taavale fau, ia pe avi tonu ta avale tuai ai au maise ta avale fau. Performance auto sales, o le whatavale e na o used cars, ia fesili mo le lii pule aiki manda, fesosoani tele, ia i lātou e leanga, lelei o le matua leanga o credits, ia fesosoani tele, ia le performance auto sales, i le whatauina o Sauta Vale, o le tuatusi, o le tasi 5 o East Whittier Boulevard, City of Whittier, California, iwa o ono o tasi. Fesili mo le lio aiki manda i le telefoni o ofisa, 512, ono iwa 5, ono iwa selau. Ia po le telefoni wheaveai, o le iwa o iwa, ono tolulua, ono 5, ono tasi. Ia, o le sifale o loa o ta ua OCI, Polynesian Store, mawai o loa Samoa uma, o le aso lulu, ia e matala ai le lato bakery, so te wala au iai, ia mo se keke puaa, o se half moon pie, o le cream donuts, ia matulanga uma whapena, wala au le 5 iwa tasi, 5 o iwa lua. Fitu tasi wha, 5 iwa tasi, 5 o iwa lua. Fesili mo Kathy Tiulin, fui ava ia po le pule o mualia fui ava. Ia mana vanga muli au ni ngalo ia ti o le tautua a le whangu Asia i lo soifua maloloina. O le Asia lava ia e au ngā mo tātou cells po musele o le tino. O le soifua maloloina o musele o tātou, o le malosi fo ina te e atu wha mai po i tātou fo i. O ni ngalo, e le na o i lātou wha pe o mamai, it's also for prevention, to prevent wha mai i le i o mea tātou, o le winga o le Asia i lo soifua maloloina, whaia ia le lei na te revive, renew, repealed o cells o le tangata. Io ina i a maloloina, ma malolosi o tātou musele, whapena foi ona o ese wha mai mo tātou ia ma soifua maloloina i tātou. Nisi nao tātou whasalaunga whapisnisi, mo lo soifua. Asia wala awane i le 5 no lua, toru fitu o no lua fesili moritina i a soli. Manuia, le Afiafi. Over to you. Vio Fitiuta, Tai Vio Fitiuta. Number 9, number 7. You
O tai au, pena o tau whaafofonga, i le vi o whiti uta. E mauai le tai au na ina mō. O le tai au e mafua mai, whaswhati mea lunga, whaswhati mea lalo, ma le tai sama. O tai au toto na o Samoa. Ma le tai au na i whaalama whapena pāilo i o ma le alanga. O tai au la i o le atunu. Tulau lava. Ala o whasoa de nei Afiafi. I le tai au na i whaalama. E mauai le moanga ngana Samoa, lo whao ngā e whailaunga ma totoni. Whapea e tau le upenga o pili ai whangota. E tau le upenga o pili ai whangota. Ni tai au le nā, nai whalava. O lo iai le papa o mawainga. Le papa le nā, e manua. I whare asau. E te mau ai pili e lua siu. E nofo i le papa lea o mawainga. Papela le tala. Na iai le pili na pa ui lunga al vasa. Na pa ui le Sarmy. Na alu leo le pili. Wa au atu. Au mai wharasau. Tau atu. Iofu morsenga. Mawale suafa. Pili sui vai. To e alu le malanga pili. Alu i tutuila mea lo iai tamamatua. Mau ai pili. O salo o te manatua pili lea sa whaia le pokalama. Lea nganuu sa mua le TV. O te manatua vai taimi nā o waonga. Sa whaia le ngana sa mua le TV. E sau mai loloa. Pili la ea. E nofo le spili loloa, e nofo le spili i watia. To e alu le malanga pili. Whātutu na i poru msawai. Le mawai pili. Pili opo. Pili vai. Maisi mau pili. Ana asfata ta inga le nā. Wo wat. Longa winga. Ole ngō pili tau le upenga a whangota. O le suafa launga. E tau le upenga o pili ai whangota. A tato whawinga whaare atu nuu mar whātū tatou Samoa. O upenga la ia sa whao ngā e ola ai le ainga. Sa tausi ai tele o ainga. O upenga. Penga Samoa mo salo tau sirafia. E whai la au. Penga la ia.
le fai atuai la whaamtalanga. E tau le pire o penga e whangot. E au ngā tele, i lau whai la aunga. Au le winga moni ma le tā ua lau whaamtalanga. I le suafa o pili. Pea wha o ngā i le anga nuu. I meo maliu. Wa o tūla whale mo tō uli e whengā solo ai. Tari ngā tōnga o se tamari. I nuu mālara whanga. Whaitata inga lau whaamtalanga. A whapea ua iai se isi mai tutuina i tama matua. Ta whao atu i ponu. Alo whai ai se maliu o tamari. Aua fia alu iai e fia mau ai se tonga. Pea langa nu o tātou wha Samoa. O le tāua la o le upenga o pili. I le tātou wanga nu. Awa o le alo atu nei. Le ri re sau mai tamamtua. Ba fai pe faise maliu I vaiusu. O maliu urungia. Ia naru le whairo na awala. E se fo le tū mane mānaia man matanga o fie. O le tū wha Samoa. O la tino uma le tū Malo. E la tau te rei loa le tangata. A le tū tō o le mariu o rungia. Whapea maila ia. O le tangata lo whaafoenga tū ainga tu tele mai tu talangi maliu Tulau lau Faapitoa ia tia urungia. Ia o aile la e sau mai. Whapea rwhesiri. O aile la e sau mai e maru mai le eitu o le aoa e le tu na uai upu ia. Ona whao ngā rea e. E le tama matua. Wape atu le tama matua. Tulau na lang. Malea, tulau ngā lang. Ai tau ana o whaapai atu. Ranga whainga tā o le maliu o le tamari. O te tonu e le aiso ngafa. E le aiso whaia. Ai tau ana tau atu. Whairo atu. I tu tele mai tu ainga. O ai lavare. Whaafoea mai le. Tari ngā tōnga le marimu. Tau ana o whaapai atu. A le tāso tanga. Mara tā whaia. Ona tā ua leo re ngā whopiri. A malama le tangata lai Malo tonga mai. Ese re Manuia. I ranga nuku wha Samoa. E whaalonga fo I tangata e fau fo. Le nuku o vai usu. Po le ara whanga ro whai eise maliu o tamari. I le whai a wa tū malai. E ngawha I a piri. E rua upu tā ua. Pea whai o se tūla whale poto mo sto poto atamai. Wai eise whesiri whapea ale Malo tonga. E eise si whai a tā ua te sira whiaina. Ina ia wha mautū. Mai loa e le Malo tonga. E atamai tele le ingorea. E lua la whai ao I meo malibu.
ia tātou manua matuina, sa wei mauponu. O le upenga o pini ai whangota. Lona lua, o le au tui. Tau te mantua foi, whai mai tala o malai tele an, ta ape eito whinga. Malanga atu manua. Nei aitu ia anga tui, wai laware, whaaranginga e aitui, ia nā, pēno tala noat. Ai le so na alu foi, oi, le Malo tonga, pe ai mua su e maliu, o se ngafa tau tui. Awa ai alu, ai le tau le tangata Manu'a lea po maliu i le tui. Ia, nā u whaiat. Au mea, o so tanga mane ngafa, o le upenga o pini e, tau ngai whangot, o le ngafa ngau tūla whare. Ia le tātou whasoa nā ne Afiafi, e talalasi, e tofu fo ia tātou Samoa, ia tū mua mpule, mar whareanga furu, mar whaamtalanga, pe ia upu Samoa, o Tiliai'a o aile sa. Au o whai atu ona o le piri e sau mai i whaalawa. O lo i whalea sau, au lo i whanua fo i au. I aile ana ngā upu tai au na. Turu na ia tai au na i whaalawa na pa ailo i o mare alanga. O le tai au le toto, Tulau. Ia Manuia le Faafofoga'aga. Pa'anga, pa'apea le atunu, o ai lava o e whanonglongo mai. Ia, o nai motua afa, mo le nei Afiafi, e au ngā fo i loa, e au ngā fo i lo malama, nā wo talatu, tūlanga o le sotanga, i le Vows, tuile mamanua, tu mua mpule po tu mua foi, mea tau maliu, whaaftai mo le Faafofoga'aga, soifua ma ia Manuia. Isa, o te tiu i
Talofa, talofa, welcome back to Sifonga Taofo. O teimi nei, ole a tā tuai le pese lea Faapitoa lava e awa lofa toia o to uma in Las Vegas, especially my cousin Asa and wife Mu and a whole family in all Las Vegas and all the Aso'au family all over who are living in Las Vegas. Yeah, ole to pese lea. Leitu malo talofa sa faapea mo'omo'onga e usi o ola mo lele ia o aonga ne i e faapea o usola o ua iai se pona mo sue i polonga e le fia maua se saulo tonga talala ta talalala talala ta talalala ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la-la-la. Asele atu iama, o sa uanga sala, I lewa whenga iai, ma oto tupulanga, ia la foi fonga paa, whaasola inu ua mala, ai ai ni alofa anga, ia natia soleanga. Ta-la-la, ta-ta-la-la-la, ta-la-la, ta-ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la-la-la. Okay. Yeah, I like for you guys to enjoy our program, enjoy our evening. We are going to have a lot of fun. O teimile nei, ole a luato e lo le mato fa manuianga, mo o to umana, na whana nau I le aso nei, o le aso nei o se aso Faapitoa. Ia tātou uma lava e meise lava o tau nan whanau a nei. Le aso nei, o nei o le aso au kuso aso iwa, se baba aile keimi. Wa wono tolu fitu, I le Afiafi. Tolu sfu fitu minute wa te aile ono I le Afiafi, ia I mātou nei I Long Beach, California, America. Happy birthday to you all.
And we all love you. This is dedication special for you from Siupoponga Oletaya for Radio Samoa. Hallelujah. Okay. Again, welcome back to Supportile Full Samoa Radio here in Long Beach. Now, o termine o le afia taui whiangai lo tātou ma fesili. Once again, we want to say happy birthday to you all who were born today, August 9, 20, whatever day you were born. May God bless you. Bless you all. Yeah, pa Manu'atele Tulau le toi to wasopa na umalava. I'll terminate ole alu watu lo tato fesili. Are you ready? Okay. Let me se maska pa si pepanga. Ole fesili. E lua se lau ta la. O se pesile tu lava tato pule. I tangata le na Malo le last week a ma aso le na ua tauri mai na u whaftai mai na u mawalan tupe o ele nat whafofo mai Australia. Na u mana la whaturau se leni ne whaua tari mai na ua maua. Amen. Praise the Lord. Faapitoa lava matou pule, our CEO. Ole whama oni le avatu tau tupe wa it costs money. Ele free le me avatu ai pa mole ole ala. $8. Oh yes. My gosh. That $8 can take me 3 miles with gas. Anyways, Faapitoa lava matou pule. Ele ole whainga luenga. Ele senga luenga. Buying off yet. Because alu le taabale, ya alu su le ofisa avatu ai ba ai le mato alu lopa Tiliai'a to. Ia ona ole fia au auna lava atu ya auto tato atu nu o Samoa. Okay, o pesili wato sa uni pesili lua se lauta la. Lua se lauta la o se tupe Tele, okay? Ia Faafofoga'aga mai. Oh, yeah. Tau sila ifo Farah Fruin. Toilalo. Oh, you are welcome. You're more than welcome. Tama whailaia toi Malo mai po in nei fasili wailoa. Yeah. Manea whaaso sore Malo in between all the countries, you know. Yeah, o longkonga lai. Mata mai po tangata Faapitoa for joining us. O pesili ole alu watu. O waso la. O wola ifo I tupu wae I savai sa la whai male motu o upolu. Te wa aia ia whato anga ale atu nu. Ole ke kele ia. Ke kele sa lapa. Ole lapo poa mango. La popoa whae e o reo ka ngaka wet whai ma kui konga pusa whae a sen in New Zealand, Australia.
O la popo ai ai o I vi o la popo e ka ke luaku le makeki oka la popo ai a ma ngai le lumpy fruity juicy o tato pato anga yaso na a o aso la tau sanga le na walu ai a o e whaila o misiona I o iupolu na walu ta amiro I savai wale tutusa o whapea pe ai se a na mua mimiki ai aso nei a o aso la popoa au le mana naia o le fesili la lea ia o to malava ai se a wasa o fesili ngia lea tua e talo faisha watu nuu au la ititi el mana naia la popoa fruits fai o mango o vi sa salapa ya au nei wale tutusa ai se a na office lingia tatu tamai le langi why is a big difference of our fruits of vegetables nowadays than those days in the 60s in the 70s in the 80s Wait until the song starts. but fa mole la to fa manato mai fo il mato pule fa atali mai ona sai mai se ita atu le musica ia ona in melolo tali ia na saurola e o lo tali ale temi nei se ta mai tato pese fa mole tato CEO Senga te telefo Si paka o umata wa umalo poto I tau mawhai nei ona po Tata mei a whea tawai I tau popo Eleni A whalai sini le manongi Eleni Sini le manongi Pai Tiliai'a Isa whaingai pai ai Whawhai ai ai Whaatau aloa si whai malo wha O le manatu e o mātou polonga Matasi tai tau I le langi Wale I loa e leo wangelu wao I ai Eleni A whalai sini le manongi Eleni Whakale sini le manongi Pai Tiliai'a Isa whaingai pai ai
Ia wā tatou pule, se tatou whalongalonga tu tatou pule, po le a se tali, po a maua pele ai. Ma nei ar tari lewa au mai ele I maua. Ele I maua ar tatu tali. Eo e. Anela watu pe I mai tai. O le tali lena au mai ia te au. Ua tele le toto masaa. Io e ele o yaila se tatu tali whapena I le teminei. Ia tu e watu pe I te mai tai e ana le porkarame toi whamanino lan tali. Ia o la ato e whamanino atu le tali. O le tali le ana mai le atua. Fetalai mai le atua ia te au. Ua lana le anga te le suinga o tato pungala au whatoanga I aso nei. Fua whatoanga. Fua whatoanga I aso nei. Pa mai le atua wa poison le lau ele tele o le toto masaa. Sa o le tioa lava aso la sa yeni tangata e feoti. O te pai atu a e la iti ana yoti. Au aso nei sole, ua oki ai asa uma mama singa uma vai asa O aso lau iai upolu. E o mai le siu ainga ni usile le oti. Ai feoti ai le tina ma siauna uso. Ia tanu uma lava I faso kai yuka. Tanu uma lava o kua pasi alai. E le oki nga right by the road. O le winga o lau tala ua tere leanga sala. Ua tele langa sala, ua tele le fasiava, ua tele le ona na solo, ua tele le inu pia, ua tele le inu le brewing a. Na o iai Samoa na tupu ai le whalavelave na o lau wa o sabali wa umalale a onga I oi savai, I oi upolu. Maha sabal valia ma la wisi wona I lunga la wala. Te lava ua saule se tamaloka mo e mai ala ua muku le lima ua kako lava le lima. Oh my gosh, ia ke ia le ua ku le pasi ua kamo mo e kangaka ua ofpo le kamaloa. Ai kilo ako ai kua. Ala he sau fo le kamo e mali kamaloa e ongo le male naifi. O ke mga kua I aso lea. Pa mai le atua ua tele le masaa toto o le tato ato nuu. Tele le oti. Tele le angasala. O le mea nana o fai atu ai la uisi fesili. Fetalai mai le atua Samoa ai. So e foi tato I tato sa. O sa nai lo lotu ai tato a inga le Afiafi. Ai alu e whainga luenga I le au. A o le poe lo lotu mai tangata. E la iti ai tangata wa lau mafuta I le atua. Wa tele whasiawa ka kui mako ngai whawhinge. Kele ngai kameki wa sisila ko me so asai wa sisila ko ule la au Tulau. Wa tele tangata wa whai misa lisi ainga I le isi ainga. Ona ma ai la o mata. O a pia foi mena walo I la o whamisiona. Sa kalaiva kuala o ka avale. Ke kilo aku. Right by o a pia le nuu muli nuu. Wa atu a leisi ainga se wa kau ai maa. Kau ai leisi ainga fofusu. Ku le pasi kama mo e kangaka. Wa babale misa nga. O whape hoi ka lo whai. So, a lot of innocent blood shed on the innocent pure land. So we need to go back to our pure land. So if a Manuia mai o le atua I tato whanua o le tali nan whai atu Fetalai mai le atua ia te au. Wow, ona toi po I Samoa, I ona sa, e toi wha maangalo, wha paia, wha Manuia mai le atua a inga uma. Wa lawa o toi a wa atu paia every evening. Ia, le lau whai atu le tala. Wha mai le atua, wa poison, le lau ele tātou watu nui Samoa, ona wa tele le angasala, o le fasiote tangata,
o le toto masaa, especially lots of innocent blood was shed. Ia o le nua leo vai lele o te whai atu ai o mai pasi lei tu e ke i lava wa tau lea lea e vai lele wa fe kongi mai i pasi lea lave vea ai ka ngaka le ti o lava la ala vea kafe le koko i lalo lele ele o aso la na le pa pena a mai lea tua o le tele o toto masaa. Ua te tau na salamo. Ua te tau loa tato salamo, ua te tau, whaptai lava pule. Ua te tau to e fo i tato a ingam tato nuu. Sawa mai manua, ola senga, alu tutuila, alu upolu, alu savai, apolima, au nuu. Ua te tau to e fo i tato Samoa, iona sa. Wale ngoa na tato nuu. Samoa. Amen. Praise the Lord. Ya toma atama mai ai pamtaranga yo te whai ato le te whai ato au nia i tala. O le atua Fetalaiga mai a. Ya. O le ala i mawe se iso le tala. Ala ato e luatu ma le isi pesili la. Ai se i mua atu las pa mole a pule. Pe se ta mai lava se pese au a lofa tuai i la waanga ia Hawaii. O le au Hawaiian pineapple. Ya solo ya onga. Thank you. Hawaiian. This is your music. From Superbonga for Radio Samoa. Langi lang pese whanoa no Alo whanga mo e le au noa No fo male malingi o loi mata I le tele o nei maupu matala Sau sei tu umaia o lo lima O le alofa e le mawhai o na whangaloina E tele iloa ina e O lo alofa ua whabalea Ia o e lau mana mea Palongo I le tala ua e alu Masalo ua e musu ia te au E le whaia so uloto I lo finangalo Ae tu ia whaapea sau aso Sau se I tu maia o lo lima O lo alofa e le mawhai o na whangaloina E tele iloa ina ea O lo alofa ua whabalea Ia o e lau mana lea Sau sei tu maia o lo lima O le alofa e le mawhai o na whangaloina E tele iloa ina e O lo alofa Are solar panels Ia o e lau mana lea Sau sei tu maia o lo
Welcome back to Super Four Taiao people. I love you. We all love you. Well, I want to say hi to Missy from Mausili. O wa te popole ta whaloloa. O la e angel. Ua lewa ngā kapungi le whaloloa wa ka le wha. Ngā kapungi ane lai le isaua e saoni a mea wale tatou mato au nanga mo o tau Faafia au tau. Ia fia mai. Ta pati mai. Fia mai. Ia. Ole alo atu le isi pesili. Okay? Ole pesili. Tele o teimi to te baai mai a Kristo. O whai lau pūlou. Whai lau pūlou. O whai na wali Samoa whai le veli. O walu a kensa whai le veli. Ia a laua tō waai mai poe o tō pata poe. Lisi pūlou. Ia pūlou la lea. Ole pūlou mo ia lea ale Mermaid. Yeah, these are real pure hat of a mermaid style fashion. Ole pesili la. Use your critical thinking. Come on, people. So if I po ai e popoto po o wanga ai o New Zealand, po o wanga ai Las Vegas, come on move. Po o wanga ai Tulau, po o wanga ai Upolu. Come on, po o wanga ai Hawaii, po o whea o London. Come on, let's use our critical thinking. Ole pesili. I say if whai ai le pūlou, e pūlou ai so, ia Kristo, Leatuivaoalii Kristo, Aso'au te hui, po lima paatui. Manu'atele. Tele
Sorry. Mai wanga kulung o siwa. Ia, e le o maua fo le tatou tali, Christo. O no winga to te pena, e sisi au fesili, e le o maua fo le tatou tali, o le tali, o le holiness. Ia, po le whaapa, ia tali na pe o nai tau, ia e le o nai ta milo, ia ta whare tali. Ia, ai le o maua tonu mai le tali, o le holiness. E po le holy, whaapa, iaina. Yeah, welcome back to Superponga. Ole tai alpo Radio Samoa ole tali. Tova ai lo loto ya mose. Mena alwa iluma e tala noa male tua. Pa onga le veli. Na le pau lava na te me alwa i mose i le tua. Speak on behalf of the Israelites, all the belly. O aula, pa fetalai mai le tua a e alu i Samoa, a e alu i Arkansas, ia whailo veli. O le veli, to te wa ai ai fo i tina, a o i asosa, pe o i sapati, e whaila to pulo, e ufi la to a ao, e ufi la to ulu. E tau wai o le winga o le paia. O le paia o le atua. Ioi. O le tali na. The holiness of God. O le paia o le atua. A to te whaponga mai foi. A o lai aso whapene aso au noa. O te le whai se veli. O te alu i Australia e mash le pulo ma le ofu. Ole e a foi na le whaataitai, ole veli la e whai, ole ua ufi la ulu, ole ufinga le ulu, ole pa ia, okay? E pa ia oe, longa winga, po le a lava le lano la pulo, e whai aso lulu, po aso au noa le, lailo a mama mai lava le atua, oh, so wafafine lale, e loa mama i lava o le lano o lo pulo. Awa afa pe se la, ma se la wafetina. Ainga o Kristo a la fai le pulo. La fai le tui pato nunga le tui angelu. Watch over my daughter. That's the one. Ato wa atu, le wa langu, oanshi langa pulo. Ya muli. Awa meo te aluaye muli angelu le tua. Pa whenga na koilo angelu wao. Because o le fai e le atua, o lai fai le pulo, lai fai le veli. O le paia, a to o fai la o tau tina au mata ia o tau, mana nei o tau pulo. E kere ke ia e pulo pai i se tululu, o se aso lua. E whaakali la o e teu lo pulo pai lea, i le aso sa. Awa, ai sea, ele tei, fai lo pulo. O lo wava, ma lo mi ngawi le atua, e ufi lo ulu. A ufi lo lalo ulu. O le pa ia nao le atua. Teime te ulu e whai sao le atua. O ia, o e lunga lo a ao, lunga lo wao, le pa ia o le atua. Yeah. Amen. Praise the Lord. Can we say amen? Amen. All right. Pia mana ia le whai usintata mai story si mesia. Nanga pio le la whapea mai tangata e te rua tala noa male atua. But o le mea tāua, God also have a sense of humor. Yeah. O tātou e whaatuso le atua. Tātou whiaatai e ata le atua. E ata le atua, e ita le atua, e jealous le atua. Yes. E ino le atua. Alau te whaatu tonu ai a o tau. Ba ai lo loto. Te ho walu i upolu. Alu ka amilo solo le malo. O le atua Fetalaiga mai au. Manua. Wa o malo misione manua. Pack your bags. I will show you what to do. Ia mua le atua. Te lo tau whapea kule epa nga haya inga au. Wa whao ngai le atua tui le epa ia fulfill le fina ngalo le atua ia luatu au lea ia alu te tonu. Ka mai le atua alu baba ai.
Mama ai le motu. E wa oma motu. Nā mata mai manua, ai whaiu, ili namua. Namua, manua, from manua, and for ya namua. That's my mission. So I can start, tei, okay, wa ku fuare lunga I can start ki ai lau whanga o mau, whale maangaia, makawale maangaia. No. Pa mai lea tua. We whaalonga ka iau, la alo ai whaipui. Iau, le nei loa, me whailanga o whaipoi ia Charles. E le ma whai ki nganga o le fiaru le palangi. Ai whai mai lea tua, surely, certainly. O whapea woi, e sili lo usu sky, I awa ke e poa ko e sili aku le velo o whaipui. E so o leisi, ia fia lolo whaipui ngai ia palangi Mexico, ma Samoa, a whale pui o ngā mea uli alonga e whasi au, e kenge mea uli o. Ia sili loa, halu o ongo e pea, halu I whaipui I ka malo, whasinga me lea tō, o ke whaipui e le musa o lo whai le ka malo. Au usi tai lava me ngalo, ia lela, sa o lava le usi tai. Ola wa kopi singisi. Ai sea. Ola susta ile tua. So, afa tola le tua ya o mai tai le alu e fai poi por ko inga lale. Se alu ai. Ya. Afa tola tua alu fai poi por le mai tai le ki nga ba ko makiva le aingo ki nga o kenge le. Fa longo le tua. Fa mai le tua alu fai poi por ya Susana le. Ava atu oe vai mai lalo ya Susana e mativa. O ke whapenga e iai le tua atu o lo stai. Le Manuia e sau mai a Susana lea. Very important and we shall all obey God's instructions. Yeah, o le pesili. O le tato la sau le... O le sat pesili nana alu. O le si pesili atu tato pule. O le third. Ole pesili. Oh, okay. Uma le pesili lea, ai le maua lava le pesili. Ia le la saungi aku ia Seruka, Tiliai'a, mo le pesili nona wha. Awa, e iai tangata o tō lo mana o mia se lauta la le awa le me ai tamaiti, po lau kesi poi. Ia, a mua la ele I sau pesili. Se I tu watu tato pule le chance, mas pau ilana pesili Manuia as a say special dedication for all the friends, all the viewers, all the brothers and sisters in New Zealand and Australia. Hallelujah. I love you all. Thank you so much for joining us.
Esta es Lola. Ia ala tatou whanongongo atu tatou CEO, tatou pule. I se pesili. O ta fiu e tau mawhawhau se fesili. Le la kula fesili. O le mea tau whainumera. Lua se lau, le ai, lua se lau iata, po le lua se lau mita. Ka se pese, lua se lau mita, po le lua se lau iata. From A to B. A lele mai le pea, mai le A e o le P. E fia a pata le pea. E fia, stroke, nare ka ore. Fia a pata le pea, mai le A i le P, i le lua whaifa lela ufai numera. Lua se lau iata. E fia a pata le pea, mai le point A i le point B. Ua maua mai tātou fesili wha mole mole. Awar te amata mai se laku tātou tali, se laku tātou pese. E fia apata ale pea, awar e sau se tali se latu ele tauria lau tali pea sau taimini nei. E fia apata ale pea from point A to point B, i le lua se lau mita. Patu e lua se lau mita from point A to point B. Whaia ela lau whaatele watang, whaatele mawai vai. E fia la apatale pea from point A to point B. I le lua se lau iata. Atu le leanga o maths. Maua tatou tali, maua e le tamatai o Leatuivaoalii. O le tali,
e pule ale pe ai e lana. Io e fa pena e pule ale pe ai pe alu pe vave mfangi sengese ia pe alu na whaaroloa a pa au ia tifa fo lele. Io e mena ele ai si o tatu iloa na la ua mau te mai tai o nativo a e pule lava le pe ai pe fia na apata from point A to point B. Ua maua la fesili Ua maua tatu tari. Hallelujah. O peme sa o se tamaita. O se tamaita. Nativo a o te le loa po o fea. Ale maua mai ana information. Ia e lafo tore tupe. Ia a whaifu o nofo la taratama ia oso mai iri tatu studio piki. Ia tula tupe. Hooray! Hallelujah. Whailoa mai po wheme te ala ai. Ai elo nis no ia nati. Iau te le lopo i Riverside. Nativoa? Nativoa. Oh. Okay, yeah. Yeah. Again, Faafofoga'aga Tiliai'a, welcome back to our radio station. Ole Faafofoga'aga, ole Tiliai'a fo. Now, Malo tu malava ya te utou, Faapitoa tu lava ya te utou, tau tinga ina, ma tau tau tinga, e tali mai tas fasili. Ia olona wina la pule, wa Malo ta mai ta ele o nati lua se lau. Ia, ona sai mai o yaili se fasili, a to a whai al fasili na, ele tato next pokalama le e la Aso'au, la so ai, ele fashion. Ai fia la le price o tatu fasilina. E lua se lau. Awa le whaingo fia here pesili. You know? So, I use our critical thinking. Okay? All the time nei se tama asta to dedication pa mole pule e awa lofa tuai tato ainga I Samoa, tutuwila, upolu, savai, manua, Pea lava mo iai tatu tangata I Manua whaalonga mai Samoa tutuwila. This is your song and we love you. More o tau na whai mai e motu atu. Please check your device.
Nativo'a, 562-388-7795. Nativaoalii umumelanga pa mole 562-388-7795. Pea whapeorete no for local in California o America pa mole. Pai masiaki rau ti vais pa mole. It's not from here, it's from your end. Welcome back to Faafofoga'aga o Tiliai'a. Thank you very much for continue watching us. And you're going to enjoy, really enjoy the rest of the program. So now, ole taimine, ole a whaia tuloa, ona ua lua tata pesili, ua maua tali, a ea patonu, o tasi pesili. Oh, e tasi pesili. Yeah, so e tasi la pesili le la aluatu, ole pesili a Seruka, Tiliai'a. O ia lona wha leo pesili, ma ole mea lofa, e lua se lau tā la. Whaapoponga, whaalongolongo le mai. I whesilia ngai se luka. So whaalongolongo ai fo ia uia pe Manu'atele whaalongo fo ia uia i Samoa Seruka. Ia ai whaapoponga mai. Ole peselea, ole aluatu ai whesilia se luka. Ai mua le peselea. E awa lofa tuai tatou. Atu nuu lea ma tatou wono mai tonga. Foi au karkonga o misile maka mai ko kere ka ko e kauka ko tato toto I tonga wa tonga Samoa tasi lava me na o mai ai ele amatanga ole Polynesia Island o tato matonga e tasi tato Faafofoga'aga Tongan friends, Tongan family and Tongan supporters. This is your song, a special song we dedicate to you. We all love you, whether you're in Tonga, Nuku'alofa, or wherever New Zealand. This special song is for you, dedicated from Faafofoga'aga Ole Tiliai'a, Tiliai'a Radio Samoa, South Tato Pese Patonu. Ele loi Patonu de Pese Konga, so se Pese a Tahiti. We just want to show our love for all you Tongans.
ko Tiliai'a Pana pana e a pomino ano ngasi o loto ha'a Io he koe na nivi e filo siliva Tui isi o tolei vahina He kakalada puta e ueia Lanu e malata si o fofonga potu e langi tau kakapa Hei lala moe huni o umutangata Tui si o tolei vahina He kakalada puta e ueia Lanu e malata si o fofonga potu e langi tau kakapa Hei lala moe huni o umutangata Once again, welcome back to Siupuponga Ole Taupou Radio Samoa. Ole Temine, Ole Aluatu ai loa tato fesili. Ole fesili, ole a wa umana tusi na I ngā I le fesili a si tuangane leo o Seruka. Okay, shoot it, Luka. O le fesili, whātus pa ia. O lofa le o, po lofa tele, sa whana wa Yesu. Lofa le o, po lofa tele, sa whana wa Yesu. O le fesili na. Manu'atele matutuila Ua Faafofoga'aga Ua saunine ole mineula Ole Afiafi Manu'atele matutuila Ua Faafofoga'aga Ua saunine ole mineula Ole Afiafi Malo wa Faafetai Malo teu mai Kei ole upu I lenga tolo ai Ua e whai foi wa mawhai Awe. Ole ale ngalo afia E manatua pea o folina Ole asisi le whaamala mai a pia matatalo mai mo Amerika Ole ale ngalo afia E manatua pea o folina Ole asisi le whaamala mai a pia matatalo mai mo Amerika Malo wa Faafetai Malo teu mai Kei ole upu I lenga tolo ai Ua e whai foi wa mawhai Ia tālolu atu na mawhata O tutui lalava ale tata Ole afo I alo male ula Falato fasoi fuaina lava
Yeah, fa Malo, Tulau, ona sai mai, ma Afiafi mai, ma ole au tuna o lau show, mato show le sululu, fa ata tuai oe, ai whanau no le nei aso, ia te tau nai ata, o te promise atu a oe, e uma show e te ata, okay? So, be happy. This is a happy hour. Mea happy hour for ale e o ingupia. Makaka e o vave a 3 o'clock, 2 o'clock. But this show is a real true happy hour. Okay, sao tato tali pa mon mole pa aton. E ua maua tani. Maua tani e toa tele la to ua maua. Patu tatu ai o first come, first serve. Yes. Ua mai tari a te mai tai o Laila Johnson. O le whare povi. Ai to tele ale tani mai whare povi. Patu o Laila la wale na mua mua au mai e le whare povi. O Laila. Laila Johnson. Congratulations, Laila Johnson, yeah. Laila You Johnson. are- Sorry. yes. Yeah. You are blessed with $200. Yay! Just send your information to our Pule CEO, please. Mole sira fia pia. E toa te lea ila tau lea mai e le whare povi. Whoa. But lea tau te avea le malo i le tangata e mua mua mai. Yoi. O Laila Johnson la. Yeah. Lea na mua mua mai tai pe fo i o tamaitai o night. Nati vo. Nati vo. Tua telefone tutusa tari ma nati. O nati ale na mua mua au mai lana tari. Ma whalala. Yeah, Fatai Lava Pule. Thanks very much, CEO, for your patience and for all that the work that you're doing for us to preserve and continue on with our Super Ponga Otai, our radio Samoa. Okay, Luca, oi on the facility. Oi, tali mo ilea. Ia, o lea lava, o tari sa o a lea. Pei ona sau noa le whaatonu, o ai lava e mua mai. Ia, o ia le nā. Tele tari, ai, o ia lava e mua pei fo o le fasiri o te a whaatai. Yeah, sauni mai, lafo Milo informations. Alea la latku la lafo ko Luca lo lu se la wa facility Luca. Ah, yeah, Luca. Wala yellow fia pai facility. O ma ua mane kako si o me kako pule e ma sangi pai facility. Ale ua oso Milo fasi facility. Ia lela, o la e koko ngere lo se la o tamai sa ile fa fesi, sa ni mai tatu fesi. Oh wait. Yeah, se sa sato hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ona sa mai pe o pe ona fa yatu. O show ne laso ne. E uma wa e ata. O le la toto watu lo ile isi part se ke fio aka. Okay? Ya sa ongi mai o pusa ata. Yeah, ore temi nei o la tato o atu ai loa. Ele fashion. I know a lot of you women have been waiting for this special moment. Fashion. Okay. Yeah, Mr. Fashion over there. Yeah, sorry. Wa maalili asigi la fa finga ko ai o lema fa kali makako. Yeah, saulo I sa Faapitoa Tele lava Seruka Tiliai'a. Molo pai tato talk show and may se lava Faapitoa mo tato pule, our CEO, Chief Executive Officer, Afioga Tuilai'a Sua. Hello again. Hello. Okay. Thanks very much for returning to our talk show. I know you're well famous all over the world, okay, from day one. Anyways, this is Sarmy. What's your last name again? Sarmy Reyes. Okay, lang your last name. I always say Sarmy or Semi. Yeah. Anyways, Sarmy, would you like to introduce yourself Thank to you for the having world me out again. there? Hey guys, this is Sarmy Reyes, fashion designer from Los Angeles, California. So I've been here already a
couple times, so many of you you already know me, and so I'm here to bring you the latest of my fashion every Wednesday. So I hope you enjoy it. Crystal and I, we always trying to bring you something different, something in a style. She loves being glamorous. She's wearing right now Sarmy couture. So, which my brand is Sarmy, and we're including ready to wear and couture and also bridal. We have a surprise for later on. Okay. We just, shall we stand? And I will model your fashion. Okay, grab the mic there, please. I will grab mine. You grab yours. You explain while I model, okay? Facile sila atu foi e uma lole fashion lea. Sao lole fashion mole mole fai uai le tato pokalame. Remember, tota manatua la utalan fai atu vai aso lea. O le aso nei e mawhai le lope moa au le pa anga tonu lava e baba ai mai o to le nei aso po le nei teimi. Ia, later on, o la ato sila sila ma mai moa mai. I pa anga e tolu. Ua lato fia whai po ipo uma lava ia. Ai piki mai o taupo ai lau wanga ia ko kolu. Le e a whainga le e o ke maa o mio lau whai po ipo. One of these gentlemen here, there are 3 grooms, 3 contestants. And they all want to marry me. Yeah, wala ko e mai. Now, it's going to be a very special, funny moment. It's just way to entertain you. But it's reality. Now, tato ona sai mai se fai mua mua, tam me tam mua mua. O le fashion lea o la whaali atu. Ia uma loa tato wo loa i le fashion o le ofu wha ipo ipo. Malo sila sila. Ta'alingo-lingo ale po Ia ta'oto va'ai atu ia oe oe moi Fai sao miti mali ta pelo le moli Se tofa oe lau hani Fa'asolo mawhauwhaunga Okay, yeah, we want to start with Crystal Moraline. We want to show you the dress that she's wearing tonight. So, as we told you before, she likes everything not simple. It has to be everything avant-garde and bright colors. Actually, for summer, it's very very unique dress. We have 2 sleeves. The first one is very puffy sleeves, so it can be like out of shoulder sleeve, or she can put it on top of the shoulder. You can put it. So she can wear it in different ways. You decide the style that you wanna give the dress. And also the other sleeve is very like very belt sleeve, super long, and it's not closed, it's open, so it's very summery gown for any occasions. And also it's 2 pieces. It's a corset and a mermaid skirt, which she loves to look like a mermaid. One of the sleeves is sequence fabric, and the other one is organza fabric. So everything is very glamorous, and also we match the hats. She will wear a gown or a dress with our hat, so we match everything together. So Okay. how do you feel today with the gown, Crystal? I feel super happy. Super glorious. Let me speak in Samoan. Okay. Translate what you're saying Okay. Samoan. Okay. O le fashion lea,
E lua tu ai ngā lima ua whai e kako whawhawhinge lea. O le lima lea. O le lima lea se lea. O le isi lima e straight on down. Wa ai whapea. O le winga la, o le lima lea. Mo tātou whapine ia ke kele o ngā mangawa. Ngau whai po iau ia lea. Ke le po ila I need to lose weight. O le mea lau whai ele style lea. A e siva la, ele loa sau o ngā mangawa, ele loa sau la poa awa o e wha o ngā le mea lea. E kawa apai, ia ngā hanwa lia whapea. Shuhu! No, halo whapea lo swingi. Le ngā ka ko la popoa, ka ko whawhinge, ko kele ka ko whangau, ia wala popoa i ka ko o ngā lalo langi, ia a siva la, kawa la le mea lea. Ia, waila a siva oe, a whapea oe le whine la poa. It's okay. E ma whai lawan whate le saio lea, po le a lawa le la poa o oe. O style o mai e, o wale whapea mai, e ongo mea kui soianga ia style. No. O le la poa oe. O le au le lea kilinga oe. Awa, o le kelenga material. E ofi uma ia style se ia oe. Mengo ke whai aku ai, o e whai au si ngoa lea. Ai mai au, e whaaliani aku ia au kou. Halu ala io e so e lo sui. So e so whawhawhinge, whai e uma style, e le whapea poi, whai e solo. Pe whai se e pingiki ngā I, ai solo pingiki mo, uli ngā I, ia wa ai la ia. Use our critical thinking. O mea o te pāsoa te auto, whaasoa te auto. O mea e le mga usingoa le, e whaakaua kia au ko wanga le, o ngā le whai maila I onge ko oka ia maa ua. Ala ua lofa o watunu e ma maore mea tau te iai, e whainga tā poi mea tau tupe. A leo te whai atu, tau o fi ale alu oia la oi whawhawhinge, polo oe tina, polo oe neighbor, e su iai skaili a paua, e catch o stai, o skaili la lea. E pafunga I. O tua e sipa. And also, you can play with the sleeves, remember? Yeah. That you can break it down. Yeah, whaakari. O koe kiki foi po aku e. Yeah, ai mai foi ma kuanga Samoa, e lalo aku I. Yeah, ai whalonga mai. O le style lea, e alu whapea. Ai alu lai pai poi ponga. E le kunga lalo lau lima. Whaali le style. Whapea. Alu ala ina whapea. O lau pēs leisi lima. Ai alu whapea lo style. Waila ila maa ngai a kele. O le pēsi I. Ai alu whapea le lima. Ai alu whai poi ponga. Lei se pālangi New Zealand Australia. Ese style whapea. Ai alu whai poi ponga New Zealand. Po Australia. Po Samoa. E o whakangata. Maa ngai a style whingana. Pule la o ia pe off shoulder. Pe alu I lunga whapea. Pule poi oe pe off shoulder ngā I. Pe off shoulder mo uma. Si? Vai. Oka. Kua kipi ai kua Marilyn Monroe. Ia, ale mea la lea. E kawa apai ka ko mangawe ula popo a kere. A siva la, pe kawa ap. Ai ala le kokonga whale ainga o le big wedding lea pe big one. E whaapea. Lau pēs lea whaapea. Ia. Hello, talofa. Oh, hi. Alaiwa I whaapea roa lau nima whaapea. You see? Ai alu loa la e siva. Le la e lui. Ia, kawa loa kako. Alu, whapera. O le whaku ia o kou me maa ngai ai o kou ma o le lei o kou. I kero isi a kongu.
Ale kapa pai, si? Pai. Ki kilo mai le. Kamaloa longkonga po kamaloa New Zealand palangi. Wow, ka ba ke Samoa, si? Pa pela, le lau fai yaku ya oko le style. Ma fai poi sunga fatono mato pule e ma fai poi na style ai lo fai tu soli. Ole lanu le kwa mangai ya soli pa. Ya. Yeah, pe ena ole style, okay? Yeah, say fa umako si me. What else, my dear? Well, the dress is very funky, and it's very good for any kind of any type of bodies for any women, and also you can use it for any occasions to go to a wedding, to a special occasions. I think the kind of sleeves on this gown, they're everything, make everything. And also the hat is matching everything perfectly. Bracelet, my papelo bracelet. Ya papelo bracelet. Kulo bracelet la de mele en lima le. Yang ayo lo bracelet. Ya lo papel. Makangaya lo bracelet. Lo bracelet la papel ay avelo uspaya. Ya lo bracelet match con la otra la ene ma mo le bracelet tua. Baila ya lo like como le wedding. Big party, you walk like this. Hi, yo vea hoy la princesa Ascalia por Longonga. Ya. Ole me lo na lua. Ole pulau. Se a ese le mera. Baba ai to a mai lei lava. Ole melia. Mo meu clitoris. I to te loa le ai kia fai e melia. Ole pule. Pole seashell. Kang o sui fa le le ya. Ai mai le melia. Ole pulo lava. Va ai auto ole pulo lea. Kule. No, kule. She's totally a Samoa mermaid. Wow, Samoa mermaid. Ole pulo. O mea ia. Ma fai kango o he fai ia mo seashells. O sisi. Ini. Ya, mga okay lang yan kung bali na sisi sama-sama. Mumu e pule lo ofo, le kale lo ofo. Fai fa pule, ya o olay mea ya. Ya kau mai lalo. Fai fa pule. E ke yau kau ka mea ya le fai kanga mo e upolo, sabai manua mea ya. Ai ava ai kangaka pa langi. Ole pule, le seashell, ole sisi. Be creative. Yeah, pole mea foi ngale le foi lopa. Vai. Yeah. Kangala yo e sui fa pulo fa pe. Yeah, turn around. Yeah, kan lola ya oia. Afiafi ulu. Again, ngoi la lo fa ku o ya pau ya o ngai pau ala ke siba. Ole ala lui fe lo kingo lo hulu. Ele pau wa. Sell to your customers. Ave lo le mele lunga. Ele pulo, ya vai. Now imagine pa pele Sicilia. Ale pulelea. Pole lo palea. Our Sicilia, be creative, beautiful. People will be startled looking at you
and your fashion. Yeah, pole malilopa, galing me papia, lopa pole pole. Beautiful. Seashells nga ngaya mako Amerika, kawaka, my beautiful. More valuable lo ulo ya. Lang ileba ay sa ngata Amerika makiro ngaka. If you wear this as use pule seashells polopa, was ko nga meala mo ikako yung Samoa. Oh my gosh. Someone will steal you away. Meala le lo pa le cha te auto le. Passion number 1. Ole ba yaso lea. O pa kuya lea. Se Sarmy. Te wala ba la sa Amerika lang o kapisingisi. Hali. Wo ole te mi la paali ay puritasi. Enough of Hollywood fashion. Olo to ateliti na matei ma naiti na matutu olo pia patari tari mai I puritasi. Because our business is called Holly. Ole ba yaso la lea. Ole aluatu ai loa tata pa so longa. Polynesian passion. Ba yaso lea. So te Leatuivaoalii au I ofu pape wala ba na petina. Ai se tina po se tamaitai e saismao. Na tangla ia va ai o mai au talk show. O le ale ofu te manao ai. Le fa ale ofu ai sais ku kusa ka sai. And then tell me, email fa atonu ona send that kulola ia o mo oe. FREE free. Ole me alofa si Fofogaina tai au fo Malato Fashion Radio Samoa. Okay? So right now, we are gonna go now to our second fashion. Ole tato second fashion la. It's a wedding dress. Thank you, Lobby. As ole dress, ole fai poi ponga. Se tato va ai la mata mai la. Po wai la van ko kolia la au fai poi. Yeah. Lawa Afioga. Sua. Mato Faatono fa mole lava se tama se pese Manuia as a mea to o la alu tato fashion da I poi ponga. Oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e paula malo fa moe moe oe
Tari mari e pea ia le fashion o na rua ia le kusauti le auri ia tama whai popo la wanga wedding contestants tonu le leila auri ia misi ia lau kama siva e kupe ia e le siva fua si uso e siva e kupe Ubele
Vai ngocho le lai le tama fucha. Oje jojo se lili sama yo batafa. E fai lea mawainga o lea lofa. A fai ai mucho Ene olana ya eloa ono wanganga ma ona fai wacha uetala oche tota selili sama sama yo tafa Chala lona funga wa ulena singa ma eia te aia so uma te foi ma leo ma ai a utofa Chala lona funga wa ulena singa ma eia te aia so uma te foi ma leo ma ai a utofa Johnny my sky, wait, my you see no more.
haonge kada diska hipa siana wei mayange hey wei mayange hey wei mayange hey wei mayange hine foi piriote 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 postui hono suete vive ke hono uluko e hau he foi lole o ti ilue o faka tupuhe unu mayange ka wala tuki a koe ho foi mari foi suka laiki tala mai mua pei pipe teta ki hey ta hine foi piriote os ilo be koe ko pehe be ke pehe o pau ke pehe o pehe ai pe
lea i so masalo salo o ia i se taimi o e ani o se aso o loko so i kua pea o lo ua tua o lona pina ngalo ia o wha mua mua o ia lava lena na tofu ia i tāua ma le masino le mana na ia o punga o la au aele i lava le manongi e tosi na i o tama pau pau sa o sa i ai mea o e lo o au mai a loli ma la upele ya ita o le alofa ua moni ua patino ina wa ulava mo oe o e lava moa le pele ea wana o oe i lo ufatu Taia i le tala lele le piki e tau mawhai i a masi a o le alofa moni e loe a so whaapene o oi ai o ni whaapita uli e ali a i mai se taimi muli muli ia no fouta i ai ma i a sauni o le alofa ua moni wasili lea o na taua o le na po i ala paua uma o na oa i taua tu maui le tatalo ma le pa atua tua e le tamae pa a Manuia mai lo maaina le nei ua pai le nei whengainga o si ama oe le tama ia tau tai mai tai mi o whai na tau mai pa Manuia mai lo mai na le nei ua fai le nei whengai na o asia ma oe le tama ia tau tai mai le tamai Manuia mai lo maaina le nei ua fai le nei whengainga o asia ma oe le tama ia tau tai mai tai mi o whai na tau tai mai tai mi o whai na Greetings again. Welcome back to Celebratory Radio Samoa. This is our second fashion show. Ole fashion po le show lona lua lea. Awai lua lava i tuaiga e fashion aku e maro atu e au I vai yaso uma. O fashion uma nei Sarmy, Reyes from the Poly Holly. Okay,
Remember, all last week, yola pa leveli. Remember last week, sa o papea tuai. Po ai lave o ele sa uwo, ele sa tatolua, ele sa o boyfriend. Yeah, koi pe, Sarmy, sa nga e feleveli. Come over here to my veil. Yeah, let him come through. Let him come through to my veil. O koi kikia fai alo we. Yeah, koi pe. Okay. Whoa. Okay. Yeah. Thank you, Sarmy. Welcome back to Siufaponga Oletai Alfo. We are going to have some fun. Bye. Na o announce to le by Asolea. Sa upa anga. Apa pela mo sa upa anga by Asolea. La atova ai me la se fai fe au. Atova ai me nela o yele fai fe au. Ia ole fai poi ponga la an. Toi loa. Ia totei loa. Ole tele matele o tamalo loa na regress mai. E regress uma mai lava le te o tamalo loa. Ya Sarmy. Oh, na fai ato le request. Sole. People. Oh, na fai ato le request le o Sarmy. Yeah. Anyways. O Sarmy wa maliulana to olua. Fai mai. Oh, Crystal, my husband died. Nel krisi masile nga kea. Papela uye fa mai ole husband wa die. Ayo ngayo se kenge. Ai alu of kilo ama kai ya Sarmy. Oh, le kama alua. Oh, le kama. Oh, faku. Oh, yo se gay. Mai I. Oh, longa wing ole kangakala le meo le woki ole husband na oi le wife supposedly have mai I. Yeah. Anyways. Palonga mai o to. O tama ia, po o ali ia. E fia fai po ipo uma ia. O koi kiki ia so uma whapea mai. I love you, Crystal. I love you. So se te mi ai e alwaia uma le fale. I love you, Crystal. God bless you, Crystal. Be safe, Crystal. Iyo e halo lofa nei tamaro loa uma nei ia te a. Ia. Ola o introduce atula. Your grooms here. Eka o grooms. Grooms number 1, Michael? Who is number 1 over here? Raise your hand. Raise your hand. Who's the groom? Okay, Michael Day is the groom number 1. Okay, now, Michael, introduce yourself to the people. Hello. No, over here. This mic. Scoot. You can scoot in the front. Use that mic. Okay, you can use that mic. Yeah. Hello. Louder. Hello. My name is Michael Day. Or you cannot hear. I cannot hear you. They cannot hear you. Talk loud. Hello, my name's Michael Day. I've lived with Crystal for about 13 years, and she takes care of us all very good at her house in Anaheim, California. Thank you. Okay, let's pass the mic down to Michael. Michael Wall. Thank you, Michael. I've been with Crystal a couple of years, and I'm her financial consultant. And as we like to say, money makes the world go round. God created the heavens and earth, but we need money to make it go around. That's right. All right. Amen. Pass the mic back to Michael. Michael, who are you to Crystal? I'm one of Crystal's tenants of 13 years, and... That's not what we talked about. You are your trade, your job. No, my trade? Loud. I'm a limousine driver for Crystal. I drive 16-passenger super stretch. Woo!
And I like doing it, but you got to be careful. It's dangerous, but it's a beautiful car, and she likes it. Yeah, I love those big 5-star limousines. So Michael is my limousine driver. He's been driving my limousine for 14 years consecutively. And this is another Michael Wall. Michael Wall is my, as you heard him said, he is my finance consultant. Okay, Pastor Mike. Mike, over to this guy here behind me. Okay. Ladies and gentlemen, here's number 3, Groom. He also wants to marry me. My name's Louis Spanelli, and I'm Crystal's manager for about 10 years. And I was born in L.A., and I'm full-blooded Italian, and I love Crystal and their beautiful home in Anaheim, California. And it's a lovely home. It's beautiful. And Crystal's very nice to everybody. And whatever you need, she's there to give you a ride or everything's beautiful at the home that we have. Spacious home. In the name of Jesus, amen. Can I talk louder? One, vai au saunio ninga I lau fai poiponga ma timu ai ale mea. O wha aku au vanga ia. Ano kimu ai le mea le maa sainga kimu ai la. O wha aku lo lau vanga ia pe o ma lava o kimu le mea langa lea lau fai poipo. Iai, one of you guys. O iai ka ko le lau fai poipo iai. Ia. Wha alonga mai. O Luis Spanelli. O lau manager. O Michael Wally. O lau finance consultant. Okay, let's give the audience a big smile. Ole Lacy Lea or Michael Day. He is my limousine driver. Okay. Now, I'm going to introduce them again. I'm going to access this question, okay? They all want to marry me, okay? From the day one, they all want to marry me. Now, let's hear. I want to hear what they're going to say. Okay, on my left side here, Luis, tell the people why you want to marry Crystal. Why? Because she's so... Louder. She's so beautiful and so lovely, and she loves the Lord just like I do, and she loves everything that I do, and in a way. So if I marry you, if I decide to marry you, and you should to be my husband, how are you gonna love me? Are you gonna love me forever or temporary love? Yes, that's to my part. Do your part? Till I die. Till you die. Oh my gosh. Did you hear him say? Till he died. Woo! Okay, let's pass the Michael Day. I mean, to Michael Wall. I know you want to marry me so bad. Why do you want to marry Crystal? Because Crystal is a wonderful, magnificent person, very capable, very self-reliant. But I think I can add something to take even better care of her by helping arrange her financial future so that she has lifetime security. And you can be in wedded bliss if you don't have to worry about money.
So that's Woo! that's, Hallelujah. that's our understanding. Amen. Amen. Okay, Pastor Michael, pass the mic down to Michael Day. Michael, I know you want me, I want to marry me, so you want to marry me so bad. Tell the world why you want to marry Crystal. Well, for one, the line's long to marry you, and maybe I can get a reduction in my rent. Amen. Okay. My Michael, say pasa more. Let me speak in my mother tongue. My Michael, if I put po ya o ya lowa, ko lang a rent. Ka ingo. Ya leo ko inga lo fala le. Ai pa mai ya iskamalo le Michael Wall. If I po ya lang ai lo nga ia e kele nga kupe e fa so nga ia o kupe e le mafainga wola le se kupe e kaulanga o fa po ya nga ia. Okay, if may ya kamalole nga ilo nga bale, if ya fai poi po nga ko lo malaba ingilisi pa may kamalo if fai poi po ya. Ola fa lo kali. What did you say? I forgot. What did you say? What did you say why you will marry me? Oh, the vow. The vow is forever, right? Forever. Okay. Now, Michael, I want you to convince Michael Wall that you are the right one for me. Convince him? Well, I've known her a long time. I'm not sure how long you've known her for, but Loud. she's a very nice lady. She always treats us all good. The home we live in, it's incredibly beautiful. Okay. Michael, I think that's very convincing. You've known her this long and you're still in love with her, right? Mm-hmm. So that means that the chances of it lasting are very good. Amen. Amen. Okay, let's come to Mr. Spanelli. How can you convince these guys, these two right here, that you're the right one, I'm going to marry you? I don't know. If you see these guys want to marry me, and you really want to marry me, what are you going to say to these guys? You have to tell them you're better than them, or you have to say something. You got to convince me so I can marry you. Well, I'm full-blood Italian, and you want to convince these guys that you are a full-blooded Italian so Crystal will marry you? Yep. What makes you think I like Italian? I don't know if you do. I love Italian. I love spaghetti. Okay, let's stand up. Lean on the table. Stand up. Stand up. Now this is a question. Who's number one? Michael number one. Who's number two? I am. Okay, Louis number two. Number three, Michael here. Okay, let us silly. While au vaenga ia ole a o faipo ipoi. Number one, raise your name, raise your hand if you're number one. Or number two, or number three. Okay. I'm asking my Samoan people, population, all over the world are watching me. Who you think? Who should I marry? Or who would I be married to? It's in number one. Raise your hand again, Michael. Raise. Number two. Louis. Number three. Aso'au Malo Tali. Louis Tulau. La senda to a tato fatonu le fionga to le epasua. All right.
wa yaya su'a sato fatonu le tali. Yeah. Say time, sato bese, please, boss. I say mate mai. She'll come back again to me. Salo, o ia I se taimi, o e ani o se aso. O loko so I kua pea, o lo ua tua, o lona pina ngalo ia o wha mua mua. O ia lava lena, na tofu I tāua. Ma le masina le mana na ia o punga o la au. Aele I lava le manongi e tosina I o tama pau pau. Sa usa I ai pea, o e loko au. Mai a loli ma, la upele a ita. O lea lofa ua moni, ua patino ina. Lava moe, oh e lava moa, le pele ea, wana oe I loko fatu. Taya I leta la lele, le pigi e tau mawhai I a masi. A ole a lofa moni e loe a sofa a pene. O oi ai o ni pa a pita uli e ali a I mai se tai mi muli muli. Ya no fouta I ai, ma I a sauni. O lea lo pau a moni wasili lea o na taua. O le na po I a la paua uma o na hoa I taua. Tu maui le tatalo, ma le pa atua tua. E le tamae, pa a Manuia mai. Lo maaina, le nei ua pai. Le nei whenga inga, o si ama oe le tama. Ia tau tai mai, tai mi o whai na tā. Mai, pa a Manuia mai. Lo maaina, le nei ua whai. Le nei whenga inga, o a sia ma oe le tama. Ia tau tai mai, tai mi o whai na tā. Ia tau tai mai, tai mi o whai na tā. Ia Manuia, le whātisi mawhou. Okay, welcome back to the Siupoponga Otai Alpo Radio Samoa. Ole teimi nei, ole aluatu ai loa. Tato tali mai tato pule. Paatonu, le Afioga, Faapitoa so'a. Okay, Tau Maxwell.
What's his answer? Whamole a pule. Pa mai Maxwell, e ka whewhe ngai ke le pongi, wa pa akolo ngai ka kolo mai ka ngaka. Ai po i o le kali. Sole, people. Wa o whai aku whapia ole ui mai tuai, ui mai luma. Tau Maxwell, you're the victory. You're the victory. You claim victory tonight. You are very smart. Me ma whai lava whātonu ona e... Ia, o le o Malo o te le loa po se li po sa mai tai o Tau Maxwell o la Natali ia le lau fa Samoa tu danga o le wharongo mai nei van le ai masisi o la wali ia io e mana o ia te mai tai lea io tali na Malo ia Tau au mai o information fa mo more a faifu e no fola talata mai swing by e piki lau tupe man falo O leo te vai atu ka tato screen, o le telo tangata ia, same answer. But we go by first come, first base, right? Yeah. Pule? Okay. Ele ai se isi. And no one. Le ai se iso te fia whaai po ipo ai. Vai mai oto. E iai le mea le misi. Se tau mai la. O le a le mea le misi. Koe stand up. Se vai mai a vanga le mea le misi. Can you stand up 1 second? 1 second, all you mo three. lo And tu then sila we walk. fia Samoa o na ia li umanei o lo i lalo o a ao anga le lei o ta mai tai o le o tau whaafonga mai o nisi te se furu ono tausanga o nisi ua te se furu mon tupu tausanga ia o lo whapea o na anga le lei i ta mai tai ia Crystal ia matausia wha le lei i la tau Ia, paptai lava, pule, ole tali na wa umana o fai iai. E fia fai poi po umala to me na o mai lo lato. Baba ai mai au. I lato fo lingam lato mai mo mai o au o sangata au lele. Ia nala e ta siampai mai, can I marry you? Can I marry you? O la utala na fai iai. No way, Jose. I say, because number one, I do not mix pleasure with business. Number two, God sent them all to me to look after them. So I'm like a shepherd. I cannot date my sheep. O la tō umana a wina mai lea tuia te au e mamai. Now, vai mai au. Do I look like somebody if you whai po ipo se kangaka mai? No. I do my best. I'm a priest. I'm a preacher. I'm a counselor. I'm a doctor. I'm a nurse. I'm a counselor. I'm a mother to all these guys here. And they love me as a mother. They love me as a sister. Even though they're in love in their heart with me, but they know my rules. I do not mix pleasure with business. These are my sons to me. These are my brothers to me. And these are like sheep to me, God sent. Ya ola, ole kemilangi, ole a ola oko. Yeah. Oh, now, thank you very much. You can go now and sit down, please. You all can go sit now down and wait for me. We're almost done. Yeah. Oh, look. Pamela vanga ya Crystal. E uma lole lo show. There'll be no tears. There'll be no regretting. Well, she remember me? Will she forget? I'll send 1,000 flowers for the trade winds blow. I'll send my lonely heart, for I love her so.
Yeah, so welcome back to Faafofoga'aga for Radio Samoa. Ole taimine, ole aluato e loa tato fashion. Ole fashion faipoiponga, ole ofu faipoipo. O my loa tato show, mole nei Afiafi. Au vanga ia ole o contestant po grooms here number three of them. By my quiz o uma loa pa me mole ave mato Lucio. O promise I lo okay. Ave Oto Lucio. Lucio is like a barbecue restaurant. My white beef, ribs, beef ribs. Yeah, okay, ladies and gentlemen, we are now going to pursue on with our wedding gown fashion. Tama stato pese pa mole pule. Say, Manu'atele fashion. Popo atu lea ala wa peonga pule. Le ai sa ofia nofo i se pālangi. O te pia nofo lava ia au ia ele Samoa. O le se mea na number 1. O ia Samoa. Waila wanga uma ia la popoa. O le mea tamna o isa tama loa la poa. O la wanga uma ia when they first came to my house. Le whalongolongo uma mai ia. They were thin, they were skinny, they were pale looking, they were sick. I turned around for Pangapasa Mola. They were lapopoa, healthy, plump. Like I always tell them, you know, you came to my house, you were very skinny and pale looking. But then I turned around and fed you Samoan, Balsami, Samoan Tara, and Faafofoga'aga. I like lower plump like pumpkin. Am I right, people? Right, Louis? Yeah, right, Michael? Yeah, right, but my right. Yeah, okay. Back to our fashion now. Olha, a tu loa e assim, olha. Ai, Malo. Yeah. Boy. Okay, guys, I'm back. How did you like the competition? Which one was your favorite? So, did you find a husband for Crystal? What of the three guys was your favorite? Yeah, so this night was very fun. So we brought you always the best to us, and hopefully you enjoying it. And now it's time to describe the wedding dress for Crystal. So she picked her own design, and so I came out with this design. This look, the wedding dress is amazing. It's 3 looks in one. The first one is one that you can see like a princess. You can be a princess, a bride. It's like a corset with 2 pieces, a corset with a very puffy skirt, and everything gonna be detachable. The first skirt you can take it off after you have the reception. You can wear it like that, or if you decide, you can take it off the puffy skirt. Okay. Ole e tolu tu a inga ofu. Olo ile ofu lea. Ole ofu mua la lea te lea lava. Vai. Lea malela. So inga size lava ma fai e maua. Ole ofu le te le pa bere gang or whatever you call it, puffy. Ole ofu le faipoipo ai, oe lea le teine lea la faipoipo. Ole gown le faalia te au tau,
The style for your mato ine, one of the kind. O le tene la fai poi po le masina le po tausanga le, fai papelo style. 3 in a 1. O le style la le gang papel. E savali ai oi lalo le aisle, o la e alo e fai lo bao. Ma show to alua, o show pa anga. Le la lua atu le la sabalia tune oi, dan 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 dan, o dan 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 dan. Ya le ofula le, e sabalia tu oi lalo le aisle. Ya ma show to alua. Ya, ona umala ia. Once again. Now, go for the second one. Okay, so the first skirt is detachable. You can take care of if you want, or you can wear it for the main reception, and you can be a princess bride. And then the puffy skirt is detachable, and you can take care of. And then you're gonna have another look, which is a mermaid skirt with the same with the corset. So we're gonna show you 3 different looks in one. Okay. Let me translate it. Okay. Yeah, ole level 2, le la luatu. Ole level 1 le, ole sa keke pelea le, lua o em sabel vali u le le malo to lua. Ma fai lo lua tauti nonga, I will love you forever. For sickness or for health, for poor or for rich, I will love you forever. Yeah, o maloa, alula reception. Yeah, le sila le style. Alulo ile ngale me ia kwai kua ave ese le ofule. Oh, I'm so sorry. Ave ese le ofule. Mai pape. So ese le ofule. Ya. Pape le ofuyo. Ale lang ale lo ilo amai. Ya. Ele pasle. Vai. Pape. Ale opula ale a. E si vai. Si vai. Ole po a to. Malo to lo po. Yeah, why? Si vai. Yeah, e le la po. Ula ko inga si vai. Le la ko vai. Yeah, se tamela se pese se siva tuaima o masami. Eu ma wale la fai poipo, ya le pese babe fa mole la. Waka fia pese babe, waka fia siva babe. Ya wo. O mai amane oso mai amane fai poipo. Yeah, Sammy. We gonna perform the dance. Okay. Modeling my dress. My dress left. Kenge solo. This is the fashion reception. Yeah, vows, exchanging vows. It's the same dress. Number 1, number 2 left. Yes, pick that up, please. Put your mic down. We're gonna sing. We're gonna dance. Okay, let's go do the dancing with the bride. Dance with the bride. Although I don't have the groom, but I'm ready to do the mariachi. Hey!
Thank you very much, Sarmy. Oh gosh, you need to make this small. Okay, alpha permeda. Kuro papa. Ya vai, lole ko pa. Okay, Sarmy. Okay, ole fashion that. Now he's gonna go there, and you look us out. Carry the stuff. Carry the stuff. Because he's gonna sit on that. Yeah. So tasi lau tala le fai. Yeah, talofa lava Samoa. Yeah, vai mai oto. Ole o tau mawhai lava e nei au ananga e whaafiafi atu ia te oto. Ole mea ia, lea ia ma se qualify. O lea la. Na o Yesu wai. O la a o wha ipo ai. I love you, Jesus. And I want to marry you, Jesus. My big beloved brother, Jesus. My Lord, my King, my Savior. My Holy Father God. My Jesus. Yep. Ali luka. Fiwa so ese tama Samoa, le se fia no fo ya. Ele la atono lai lo ngai kamaro lo le qualify. E pa wala le mere la I o show ku finge. Ole fato I tani a Yesu e sa ma fai po lo. Ole aso tani le mea. Ia Malo lava. Sis. Tusor Faafofoga'aga. Ia tonua. Ia isi aso. E tuai. Yesu a wavel lalang. Ia. E tau de aton na manao mare. Na o le tue. E na te au mai a tari. Ia rau sosoani atu na ia o tofi. Aya so manatu whaatonu. Ioe. E te le lawan au wala au dia. Ia e tasi ar whiwhiria a ieri taini. O le winga o le tatu purkalame. A o pue mai e nisi o lo o mata mai. Pe e fōlinga mai e tatu te oa I le lalolangi. A e tasi alo tatu whaamoe na o Yesu. E o lai tatu. A whape o matau mai le lalolangi. O le atoanga le nao ni purkalame atoa. Tatu te oa I sasa e masisi fō po whea lava. A na o le atua e mapu I tatu. Mwhawhai tere Kristo. You have a sense of humor. E whaamatala I le tau mate mai nisi pe ni mea mo I pe ni mea pepelo po ni alava. Ai o le winga tonu le nā purkalame I lona atoanga. E le ngata o le au mai o mea sa whearua. I eta mai tai, e tai ala le atua I luso I fua mala uola ma tato uma. Ai at the end of the day, e na o Yesu lava lo tatu tai ala. Si whaftai tele, o lo o whaatari mai se whiriwhiria mo o I le lumanai. Whaftai. Amen. La tutalo ia babe mai la ia taimi. Okay. O taimi nei, o la avatu loa le taimi I le toangane ya Seruka fa o matum fa I o atu le matu pokalame matu o na atu ya te o mai si fofongo taiao Samoa taiao fo si fofongo taiao fo I Samoa America nei. Yeah, I'll see you. Hope to join you. Hope that you all will join me next week. Same time. I was a little bit late today. Same time, same radio station, same Pule, same director, and same Luca, my dear brother, and same Sarmy. Sarmy will also be here next week. Okay, again, next week we're going to start showing you Pule Tasi Passion. May God bless you all. Thank you so much for joining us. I love you. Praise the Lord. I pray for you. You pray for us. Amen. Nā mo tatonu o whaamariaina no o tau whaafonga. Mala o tau sira I le pokalama Manu'atele. I le nei Afiafi. Ua
siri ofe nei tautai i lunga o le soa. A wā o lea o nā mapu i whanua le a leanga tautai. O lele fo i ua moe manu le ata. Ma ua moe fo i whunga fasa. A wā o lea o lo tele pea upu manu. Ai titi upu i mara. Whape na asia nganga. O le pokalama Manu'atele le nei Afiafi. A whaia i aise upu wa sala. Pe tau lau whaafonganga. Ia o tatonua o le matua whaitama. Wha mole mole. Wha mangalo mai ma o nanga a le Manu'atele le nei Afiafi. Ai fotupule se Manuia o iluma o le pokalama ma o ngai lau whaafonganga mo sisila. Nā ua whai atu, tua whine, i lea fwoi whai aso, tātou te whero ai, i lea lofa lea tua mrona ngānu, anga lei. Ia Manuia le tātou Afiafi, wha soifua ina Samoa.